Bismillah. Sambalnya mantap. Lalap batang pepaya lagi pemirsa. Nasi merah. Alhamdulillah. Sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma barik ala Muhammad. Wassalamualaikum. Sayur asem. Bismillah. Oh, mantep banget pemirsa. Bismillah. Jengkol muda. Sambalnya mantap. Angin. Jengkol. Suaranya garing banget.
lorong bakar. Mantap doh. Wah. Angin.
Angin kencang sekali pemirsa. Angin gede lagi pemirsa. Waduh. Waduh. Terong bakar, terong ungu.
Anginnya kenceng banget pemirsa. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Andri 2 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.